arteriosclerosis chu thisenjam natna tezingami ani arteriosclerosis ani chuan thisenjam blood vessels oxygen le nutrients te carry tu thisenjam artery zok kha ani a artery chu kan lunglama atanga chuak thisenjam kha ni kha thisenjam kha alo chain alo phongchin thick and stiff alo ni china chu chuanin thisen kal kha alo no china ni thisen kha alo kal thattir lo china ni artery hi apa ngaya chuan flexible and elastic achevel thei a tula che thei fan thei ani turani a arteriosclerosis ani chuan khang kha omlovin flexible elastic kha omlovin thick and stiff kha alo ni china ni kha alo rei chuan arteriosclerosis kha alo om chuan arterial wall kha yalo cha tial china alo cha chuan alo khong tial bok china ni arteriosclerosis kan soirual hian arteriosclerosis kan soi ve chi mange abnormal accumulation of lipid deposit and fibrous tissue within arterial wall and lumen artery chunga khan le artery banga khan haute alo in no khom soina ani pe thunga thil in hnai deuh mai thil in ang deuh mai ani a ahminge ro chu asang thi ani anei du te a chuan meizumi te zuin mi te industrial pollution muna omte tin sugar cocoa caffeine addict te vitamin D tlacham hormonal replacement therapy high stress living addictive drugs ti hote exercise low le muthalo hote tin nutrition nei e thalote totha e lote hypothyroidism nei te e pulsei thau dana hian chi hnia oma e pulsei le mango sei e pul anga thau ho ani chu dul kya ho chuan dental amalgam fillings ti te family history a arterial disease nei hote cholesterol sang nei ten henan na hi an nei du ani anatna lan chhuah dana hian artery kha hardening alo om ringot khan ama chuan symptom kha anei an lan chhuah dan kha anei lova ama ro chu khoimolai area athisen kal kha alo ti that lo khan amo alo block khan natna kha aron lang chuak thina ni lunga thisen kha lo block ta se lo zim ta se lunga khan thisen alo kal thadon lova amo alo top dona chumi na then thei chu om na te thoha te le thisen no datna sang kha anei thei ani tin organ dang ri la te kal te ke te thuak lampang thisen kha lo no ve thung ta se chuan stroke ang chi te kal thalo te kha ang om thei zong thisen kal that lo wanga har satna om thei zong kha alo om thei don ani natna mu chuan na atan chuan doppler test te ti theia MRI CT scan CT angiography arteriogram angiography te ati thei ani a enkol na atan hian ti thei chu damdoi te a man theia cholesterol sang nei tan chuan cholesterol ti hniam te tin khatia ang nei du natna kan nei ni chuan kan natna control te tin ACE inhibitor te anticoagulants te affect theia tin lifestyle changes kan nun dan ti danglam poimo a exercise lak thatte kan eile in pim purte thauna lampang chi hrisel nei na ahwa chi angkha chin lo acha a meizumi tan meizuk lo zu in mi tan zu in klema mo zu ngeyemo apoimo ani enkol na dang omle a chuan angioplasty and stent placement ati theia ta chuan catheter kha thisenjam chunga an thunanga
kakanin catheter mor khan a block lai a then khan catheter mora balloon te kha an han ti puaranga chu chuan thisen zam lo zim lai te a lo nek zau theia tin chu mi zo a chuan a lo zim le tur ven na atan te stent te ada theia khatia ang khan tube mangin zai hong lovin enkol na kha ati theia ni CABG antia coronary artery bypass surgery ati theiboka heta chuan lunga thisen zam te kha lo block ta se amo lo no ta se taksa mundanga thisen zam la in a no lai kal kan tur khan kong thar kha an siam thin ni endarterectomy ati theia hemia hi chuan surgery manga a no tu te thau lo omte kaina kha ani a thrombolytic therapy ati theiboka chuta chuan thei chuanin blood clot lo omte thisen khang lo omte khang ho kha tuidon ani hei hi kathulak na ani a zela health mizo minlo tir sakawangin kan lome health topic dang chiar dutan marenghealth.com a chiar tur a oma kan channel hi subscribe share like le comment te minlo nei sarve don nia